course nafuna Omwigarire Eunice. This time yayireho concert nyina Holy Spirit Fire Church. Concert yaba successful. Right now nyina sharing muna tuganire nawe cyatambura kita ikintu iki. Nakwakira Omwigarire. Nanye nashemerwa okubaha ninyenda kubebaza imwabija nimwe bari ya kamera ikintu cy'umwakora ne cyamane abantu. Kuruka concert. Yes, abantu abija nibo banje nibo rahanga ampire so mwe bare kunyikiririza munimba kunda mnonga rahanga baho mugisha abagabire ebyetengo byanyu abantu bisha bakusupportinga abandi kugenshora neshonda ikintu ekitujigambeho mukama abaherezo mugisha ahumwiha agaruze Nasima ba sponsors abampire sente nka MJ Money Point Johnny Pocross Rostody nabandi by Faith Hardware Joramu mukama abaherezo. You've done something unique to expecting like another concert in other regions? Yes, next year. Okay. Ninja kuba nimba manyisa. Okay. Preparation yero nungi munonga I've loved it. You know ntebekana sana buchimwe chona munonga. Tugambira kintu echi maybe ukusima ukonje no kusima abantu. Yes, nyenda kusima abantebekanisiza asharing team mukama baherezo mugisha. Twaturi unique na yinye kandi unique. Okay. Yes. Aha tugambira dress code eji. Oh my goodness yamaronka zingahi amherwa byone. Nimbasa butagamba sente konga twaturi yo mood za Christmas na yenda ngumbatere mu amazarwa ga Yesu. Anteka techengwa abantu bashemero. Okay. So hey, bahereze message ya Christmas maybe tukuhende kintu echi. Nimbendeza Christmas nungi omwaka musya kwija gubabere ogwihorere.
Thank you so much. Thank you so much. Hata mwisho zao zaidi kwa miti. Kwa yako. No. Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.